haram ko nunkam mikani amilla nafsa visnadi gen haram ichi kiyakas enuwan Allah ge hadaratuga me uduraka mihin hadadima miti halal wedane mi harankam ekamaku timannake halal gotare mi har musarande kolunu jeheti nuniya misalaka hadiya ekashe libuni man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korani ena bappage geega nota mammage geega gos oy balare enen eti adeto hadiyage gotuga nuniya ehem mihun echi hene ginesteto bala enen libunu hadiya eki mi wazifa ge sababun a echke ei eneka mudda echno den hadis korani walladhi nafsu muhammadin biyadi muhammad gufanuge furanu fulu ekadanga appulu gawa ilahu gandi vidalum kamuge serious kama kamuge bodu kange to man nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa kurawani migotal libe hadiyain evves echigge jehijjena mahandan kurashe ecche kondu alagen bodu alagen giyamen to man allah gadartan ena hazir wani